Konyoro mugaka noari wikiri miaka 45. Wana konya no ati ni para. Yani angabuna liaga ati de notu. Wana babigite gotige egwetu kanali tobori abigite mubuko ngakiari. Wana mugako eri miaka ya ingekaniri. Wana ati ni propokis ke gotira agotinini. Ira ali bukurti mujanga ke gotira agotinini. Kakonyoro bake yetinini nera de tugotinini nari yetinini. Wana bako kuminga kakyo muntu uyo. Lakini na kugasirire network tubwati amaiso. Usifi Yesu Kristo. Mugwanja tuweze kumpendeza Mwenyezi Mungu. Tuweze kushika amri zake na kutekeleza wajibu wake. Mzika huyu ndugu yetu. Nawe ukiwa hai ni lazima ujiangalie, uangalie mienendo yako, uangalie yale ambayo unayo ya nena na kuyatenda. Ili Mwenyezi Mungu atakapokuita apate ya kwamba umejitayarisha. Na karabu ya ligani tibia aba Kristo ba minto dini ende yonse asoko genda. Dini asoko genda tiri kumata egente kenene kale ndoki. Yako ngaka singe njoko nda Catholic. Catholic tali era garate ndo muibi ndo morogi ndo molebi. Esi tali era garate ro muibi oro molebi. Egento kera toro muibi oro molebi to bwate tingana ya Nyasaye. Ngamoto. Abura kanga na tuwa ya umbe ya nenge garate ko somuru mugano. Tumaya ko nyoranga nane na wasarigite kare. Yoba kwa ndeka kanisa rende. Tukwirigere libya. Kena kuri asaba minto twagachuwa mutubiya na Nyasaye eri asibirengereryo asamangana na sogokora tunyare kumubwena na Nyasaye. Tusabire minto Bernard tunyasarangiri inga omoyoye anyara kutumuka somorembe tusabire yamate yaye ya nginga kiyemo mbanyare bakumerana noyo mwa Bernard uyeganya sarangiri. Tumusibi Yesu Kristo. Balenga bayibule mna nataba. Mwibule pi. Ata tata. Mwenyezi, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo tumesikia. Tunakuomba kwa unyenyekevu uweze kumpokea huyu ndugu yetu Bernard ambaye umemuita kutoka katikati mwetu. Tunaweka familia yake mikononi mwako na wote ambao alitangamana pamoja na wao, uwakirimie na baraka zako, uwatimizie mahitaji ya kila mmoja wao. Wapea afya njema ya mwili na roho, waongezee imani na hasa wakati wa msiba uandamane pamoja na wao, wapee utulivu ndani ya nyoyo zao ili katika safari yao ya imani waweze kuwa na matumaini ya kwamba siku moja watakutana na huyu ndugu yetu. Bwana, tunakuomba. Karibu katika sara. Omone Nyasaye tatambu ya mwana singa ncheringa na liao kurwa story egara kistori tukora turangeli mina kwa rangeli Bernard. Kama ni ukumbusho, tunyoosha njia zetu, tujiangalie, tutubu makosa yetu ili nasi utakapotuita kutoka dunia hii tukufai machoni pako. Bwana, tunakuomba utusikie. Mija tata Nyasaye twakorenia mbia mana sake ukio bugima yama tata ikiara waturendire toikira seli tukeri wa manene tokorenia mbia mana singe chokwara iro moyo tata Nyasaye oikira sinse jigo manene twakorangire ya Yesu tirimboke gocha senkiga ukiterenkiga tata Nyasaye omorembe no bwanjani gocha senkiga manene stemino bongaini gocha sabana benkiga kigima chine machama bera gocha sabana batigera senkiga manene baseni egererio musaraba na kunyorange kerora ni ubura tata mwana Nyasaye kuru mwana mtepena terarite abairi na basani echikase ni baliba bigeta mabakore birenga bya tata mwana birekere mebe gwatore mitata mwana Nyasaye esa bari yaje kabingi je bakari tukuri rero abasani n'abayiri bakire sengeye kochakore inyangi yo mwana mutapena ati asako biko asa itengo basabira ngambi yamana abayiri n'abasani bari basagite mu bukome bagana manaye tata manene abuto kutigara sengeye tutigara manaye umunguru koranje toyiwe Nyasaye tata umwana no mwikomo chenu twachira sora sichinga kiye kitoko ene ringambi yamana singencheke ukyo bugima orendi bwao biya watorendire na ndo watwikira sichinga kiyechi no weke yoko nene tugosaba twabere bibyeito otochene na manyinga yo mwana Yesu Kristo aritegeta somo saraba eri kisara chitu tokoboli chinyoro gwantirwa sobosi bwao
twaretire omong'ina oyo otigaire magega n'abana baye ase obosi bwawe Nyasaye, aye Nyasaye w'echintakana n'ababoraka onyare kobosiba orokini rwaye rwabene na mama omwabo Nyasaye oito twamorentire ase obosi bwao chingaki echiare n'obokendo obonene Nyasaye twasabire ng'onyare koba naye omoremi oye bwekene omonguru otoigwe. Nne Nyasaye rora omoganda oyo iga osangererekanire iga ase eng'encho y'oyo ominto Bernard togosaba ase obwororo bwao senikero oyomo rituko ase rituko onyare kogotoinyoria ng'a matuko y'ense iga nameng'e tonyare kweyarigania ase ebirengereria ase amang'ana na ase ogokora banyora omorembe ase emioyo yabo na ase chiamate chiabo barendere okwegena obamentere okwegena senia na ase ekero bakoirana tata bwa mabera ogendera gotarana kero oyomo ng'a ase obogima bwaito bwa ense iga tonyare togotigeria amagena korwa ase abaminto banyore ribaga rigiya riogokoereria togosaba yonsi gwetera ase Kristo omonguru oito. Karibuni ase chingaki echi chia sadaka abang'ina bari baegwa ribaga riogosangeria gotokonya gosangeria sadaka nchumotwe. Bang'ina bari baegwa ribaga karibu mokora ase obwango. Oimokia okoboko igoro kagoeta ase egati yaito.
mwega na matoro yetu tutenetwe sigoro tutenetwe si asante kwa kuitikia wito, barabara kwetu iliyokora nataka kumaliza olionyorirwe karibu oliotigaire karibu rioka. Asante kwa kuitikia wito. Yamono Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi.
kwa sifa na utukufu kwa jina lake. Tuombe. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Bernard, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie hili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anaishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Kwa amri yako twazaliwa, kwa matakwa yako twaongozwa, na kwa agizo lako tunakombolewa na sheria ya dhambi inayoturudisha katika udongo ambapo tulichukuliwa kwanza, nasi tukiombolewa kwa njia ya kifo cha mwanao. Kwa ishara yako tunaamka kwenye utukufu wa ufufuko wake. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa, tukisema bila mwisho. Naomba sasa kila mmoja wetu
Kwa yule ambaye amesimama, mwenye ameketi, tunanyamaza sisi wote. Bwana, kweli Roho Mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinasifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu, vipaji hivi ambavyo tumekutolea hili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atarudi tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kutambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kuchazwa Roho wake Mtakatifu, tupate yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Ndio kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu Yusufu, pamoja na maaskofu wote, wakilero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako.
Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Ee Bwana uliye mtakatifu, wa huruma yako wakusanya kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Bernard uliyemuita kutoka dunia hii. Mjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa upatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo utawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unatujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu. Suri kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, tunaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi. Asumu sasuko na asubu tigirige na kurwa saba minto yatona na murambo Kristo. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. O Mungu
sara yogotoriwa tori enyore komunio buya Maria babo sabere maraika no mwanjongo bocha salitari ya Nyasaye sara yogwanja na manyirenga nyoro mweru mutakatifu Yesu ndina manyinga yenywe ekiagera ebwe kawate babo na njira ne nkoro yane onsara yowekei ngweke njeno musike moreu ingwene tiako nyoro mweru na manyinga Yesu okabe ibiane umonguru tingwenera tingoso imwane neonte bingane yamoyoka no moyo ndebya kubiri naino muyake gima urugona tingwena no tania sao miyongwere mabere sara yogo sasima sao manenone na igora salitari igoro ne turekira sore nkogo sasimane na wanjere ne nkoro yosi inkoriyo tuno wekana oicha sinde oicha bono ngonchoro nkoro muya bono ne mubiri wa Kristo damu yake wale wanajiandaa wakuje mbele walibe aliganiti buya baiche soko nyoro mubiri amanyi ga Kristo karibu na mkuchera ini mbili kuchera ini mbili weka tura ini mbili laini ya pande hii ingie huko laini koruga ndani yake aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, asema Bwana.
rohoni kwangu niwashibishe. Osema Bwana, asante. Usimame kwa wimbo wa shukrani. Sote ni negoro ase wimbo wa shukrani. Familia, karibu. Familia na basani, karibu wasuwa kirapena ndio kwa heri. Sote netuensi aseyo kwenye Nyasaye na mbiamono asekeukia Bernard.
Bwana, nuru ya milele imwangazie yeye pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Bwana, umjalie raha ya milele, na nuru ya milele imwangazie pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Kaba ukuwa na tafadhali, hiyo ukuwa na tafadhali. Kibanda keli mwina ali ase family kurumaega bali bagukwana bali bago mwali wanja motegerera mutasi kanje bya musiki nyasa erende kyara na roto letra twenshi je mwanya bantu bunaira kinene tukusika nyasa ke yo kwana byo tegerere kyara twenshi bunatura igo ndubasa gukura bubi ndeka gukura bubi kanisa nabako na waranga kweragirirya ibwe kwa monyene igo tutaitu ndaragiririrwe wasama naye. Tuombe. Bwana Mungu, mwana ametuachia kumunywa pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Bernard afike kwenye karamu ya milele ya Kristo anaishi na kutawala daima na milele. Amina. Bono nonkubulia kero omekanye tuikaranze tweje. Tuikaranze yani kuketi. Bono tuikaranze. Kuketi no kuikaranza. Asuli ukuwa na tafadhali. Bono tuwakuli. Bono tuwakuli. Kubulia kero tuwe kanya tukukwana. Ani uwe kanya yangwara igukire. Kuligiri ligoje. Tumsifu Yesu Kristo. Ngubulia ng'asi kipindi ya gaire. Ningependa tuchukue kama dakika 5 peke yake tumalize. Na basi kabla sijasema yale ambayo yamepaki, pastor yote ambaye yako hapa, mpastor ndio wenjura tafadhali tenena igu. Mpastor ndio wenjura ya atende igu. Mpastor Mulisia ndora, mpastor Mulisia. Mupasta Mulisia ndora bari gocha gocha mupasta Mulisia yani tali bacha kukwa so pastor Mulisia njugocha kuna bakuna gocha iga na ibonga egrupu nero yemetigalete egrupu ya moyo na ibonga mangana abatangazaji nini na nini lino na batangazaji na Kristo wale na nabandu wa kanisa wana karabale boigo. Ningependa nikuwapea nafasi nikufanya hivi wamalize, alafu mmoja wao aongee mmoja peke yake ila atawera rais. So abachira nabarandi abono yani ndende nabarandi so narikugania aigabana asinge ndolende andonsi gabantu mbakuru gobukima suguriere ya mubonsi basangire kuruga tari barage ono linda asinge njunje nale kuruga ono nchena ruga na akura ono kena ruga na akura bako tebalinda bako tebelieta na sakurandi igolio katafadhali antisi kutaka kurandi na wakona kwa muntu randi ya anyala tu akura Jumapili andera nchuma so elieta yao na sukurandi tukura abajo onena abakoni mbya mabwese marieta na Julius wange gutu alia piangoko STA Samarieta ngoro kwa John oyo muranga bogaonde ndomo pastor bikanisa Ebeneza alikero kambya mono Encha Samarieta ni ngoro kwa mpastor Mika mokachi weke nyoleke lakini ngoro andika kanisa yo moya PhD Mosiseliwa. Praise the Lord. Molne Yesu wakwe. Father Mbiamono na Samarieta na nchengolo ku Reverend Nicholas Okingi ndomo district of Asiwe chiganza cha PhD Nyansonga district. Thank you very much. Menchen Thomas Mangara Andia Omangarutan. Umpasa Charles Magati oyo makori ngoro andika kanisa yali ngwani PhD.
oyo nomulisia Peter Getonto kure kanisa ya Manga SDA Church. Chafu Dokari omulisia kurwa Gilgil. Pastor James Nyakundi inen taifa muchwa sana pole yamono olende mwiwe timate mbya twara inyura na iki kyara twenzi ne njiri tawa kalendo kike ogusukuma aleka to menjiri oba matuya kujiura taro gake good so naikunga balia baliba abere ndi baramwata batangazaji wa batangazaji kwa mpre batangasiri ndiko se TV olende tama nyambali kusiwa ambao ni watangazaji wanakaa kwa TV na radio. So tafadhali wherever you are please you come, then the representative will say a word on your behalf. Because of time, people are going far and there are other things so welcome. Yes. Abanyakiombe baadere wapunda marehemu watarajiwa Buyamole na inde tatakoleta magomba bene kurwase station ya Minto FM ikurawanere eno kubosire bakokonyana na Evans Makori amo na bonsi bali bakora aroro batebanga yagenda utowakirishe andedere wapunda neri shabiki lyaito elinde bano olwa magomba ito uchiasa abantu bonsi besikimu n'abantu bamanga amo nayane ande tigante buchiase family pone tiga bakore bagatebanga mwekwiringira boku moyota bakora gento kieke utagusimika tiga ugo kwaye no kurara kwaye dere wapunda no kurandia fata bekire kobe ekiorokererio na boigo utukune ingo bwanchani wamente kegatia ito asamalieta onkoro kwa Isaac wata masengenye mwana wesibya mabere bubangu sire chabati kwa masenta rogorunza Minto FM kubata 101.7 na 91.7 Nyamira iga numero belion saa 10 mpaka saa 2 ngora buya tiga wateberie tadio kwa bunafata rugo chika Nje uchape timbuli sitongirani mwana wayo Njengo kuzawadi oruru mtumenye tichi ng'ombe. Yes, abune chiripota cha Minto FM kurwa Kisii County. Wancho wanena wakwani huwairire. Thank you Father Samarambia Maya. Njengo kwa Brian Magnet kurwa Kisii FM. Pole sana sa familia ya Dere Wapunda. Asa tuende kwa seni. Bienvenida sana Fata bienvenida silivaga. Abara bienvenida Nancy indocho mesene tabi county Nyamira movement wa tabi county ya Kisii. Bienvenida sana singing chiu wocha asinging chiu moyega wa Bernard Hasanya na Dere Wapunda. Nchengoro kwa MC Dudus usedu mwenyakerewo ngakora na Kisii FM 94.1 nare nkayo mugusi na ya moyo kirenchiribere. Na ugotoka minyungu alia nkere chisemo cheke mukamanyali bali masaba. Batanga njenso mikirunge ke mogyoka. Isaya emerangene na yemo ebirungo byaye 10 nazise bibiri na turasome. Nabo basomeye kuri okoremia nataka kuri kirunge cyo Lilian umurugia Bernard n'umusane na sana yasa nakora michinga kichubu kenenka Eliasi tukoraganiria ama yambia mara sana Diamana nchente nena iga nte nena behalf of Voice of Victory they represent the behalf of Victory Radio and TV
asoma direct chepenisi nyamani kabarang manainji kabarang kam manainji hiyo singa chiaga kasya kubis wakwata na mudang sa dagas mora e mana chite ko karen baru pore nende nende pia mangana yo pena dasanya na masanya ne tukilete nere tukasoma nere akakurara rara biya hiyo pore yana sabe ke pena tesa ya tulale biya Santa. Thank you. Moe Nancy. Mbia mono. Musasiroti familia bageni mwensi murana bako ni mbia mole naende nanya toreiga samatanga tigatokoreiga mbia mono togote yoyo mintonga kwa eri alale salama esere tankoro kwa Nancy kwa mboko mweri eke ena ne diva korwa seredio yege sa bata ramore ge saga 94.6 FM mbia mono ngai getari kubata go chirogoro ndos injembaretera 88.3 narige kubata bia nyuma ntara chikwariga ni abageni nacha na barabo tiga kwanza ndetera mbirambi korwa radio yege Sa FM ne company ya Royal Media Services gocha senkeye mbate binga pole sana ekeroto igwete ngane yiganga oyo mintora rire nabo yarenge yokogosa gekogera go yachitemo basokano egatogosa sana lakini Nyasaye ogendere koba amona influence ne familia ye amashabiki ye radio balikonya bagosanga noyo minto dere wapunda nabo banyari tko bagosetoka lakini Nyasaye nkurwale chinguru gochia se familia ye ngote banga pole sana gochia somongi na Bernard pole sana abana pole oyo minto chire ekera abwate familia nke lakini ngana ndarugochie somongi no yene ringa Nyasaye nko bali na into chinga kichonsi no nyene kera irire bali twanchete mono gotoko gendera kumwegena na gutwara gosemeria ngaonsi nagendere ko babiya gochia se family omusubati oyino moke momo support na bana momosire gakimo basa kumutiga mo basa kumurtanana mmete ngaba subati tokwirana na sana kero abagaka baito bararire igoche se family kazi kwenu na intwe ntonyara ko batoko bagata asitokonyara esenye njo father atabanga chinsa chere na maine chere na bande nkwira na torito chikogende gasi tiga ngireli bageri gagotebambia mono gochesa mashabiki onsi pi yechiredio chance cheito chigotangasa somonu bweke busi bali baikaga iga mbia mono asokogendera gusirana naende nsegeta mashabiki onsi pikomuranja ndonsi esole soa ase gurupu chigurupu ne chingiya chirimo bwate cheno cha masabiki ndobwate chigurupu korukisi county ndobwate chigurupu korunyamira county ngone korerisha bikirie radio make sure nganori ikire ase gurupu gete gosaba na father nonyene kanisa ndobwate chumuya taliye yamaru father tebire gurupu taliye yamarua naende taliye yoborogi tebe yebitina gurupu ye kanisa mbia mono neria masabiki n'abantu be kanisa buya sana igo mwebure buma father atebire ngone kororisa bikiriye radio koranje so ase group kero kende kiabeire nabo bakoberi na ki group kiore kwanyora group baba bagokonyire kurwe kanisa bakonyire kurwanda konyire no gokonyo kuba koraki at least kwagwera iga mashabiki bari murega iga inerengana ndarugo cyase muri gendra gotwara bo mu bwato bwanchani obuno gosirana okwo na intuko ruchire desto konyara na batogosira na barayi baitomba banchete na barabumba gendete ko basira tigangire libageriga ndangerie omuswati twara okora nere mirimo egesa mo manyete mbara ba manyete bali manyete na kyakorokwa Doris Donya Toto Abuli Woman Rep Kisii County nabaigo omoseneto itoko Nyamira County nere nacha no arega iga seneta njugo chabunore igo omo okora okwana na yokwana gekora ga story Nyamira omosubati Donya cha nere senyenjo korukale ndomanya inono mumure korwe radio gocha na ndeka omosubati arenge chi campaign na ande matu arenge komo bono mheshimiwa te bananya gakorukuru Kisii ngota mashabiki na yaitonsi
twate wanga tigatocha matanda. Karibu sana mheshimiwa. Ekanisa abantu baminto banyamira chamuge ke omete inu more mopaka ine taribo nasomete nsaiga kaplong igoni manyete omopaka asole kakia mashabiki ye radio abasani ba dereva wa punda nchomo muroyo igare kondareri chikura ontangasa mpaka elia gocha gosira inasitugete ngabuga nobolimo ngateba liwe liwalo dereva wa pundo yega bono igaroseti obosani oroche no bali na nana ne bosi yane nonye kinde omojumbe one saticho olweza wote oyo bono nere twagakorire nere kebago na delete okebiro ata dereva wa punda na achete bwo kebiro engakeli okebiro ararete iga mashabiki ye radio inuna abantu abaya mbya soko bwate sio mumuroyo iga na tebetie gumanire pia ino musibati Jerusha iri shabiki ndira irale barange iri Naivasha abantu ba Jubilee onte bimbakwani ane ngamate bitindi ko ganda busanye gento akanga chiri busano nakimogoteba ngamanya ko ganda bunamboto muno mwansu senator matenje na tebete abantu ba Kisii County jeneli ogirio mugusi bono omunu oyo nenkanyotoro kimpaka ase Simba Arati Simba ne governor ya ne ya Kisii County Simba Arati ngamatebwa kitokonyo mungino lino moke nera akanga chiri bukomi nakimogoteba bono rende na inche kindo che tiganche sana governor tinche sana Jerusha na inche mente chia ne komi that is 25,000 ne chibese chi inche nanya kwa monto ko sembe keke kabume bago chikomotebi twaka ne chi tent inche ngo mungina direct ekiagera inche ne sweetati abaga kamora abo bekero nganje tabangina baino ekiagera mbora intuna abaino abana bali mogoto mbora na abaino wana mwate bumungino no muyabwanje tichi sweetati chetu ama namna gani tintene ni senator ga igegeka omungino oli nkoegware na nere ni maite commentary toko eli moiga ne diva etiana na njenje ale ngo 5,000 to ikiritati etalia ngombe divambia mono elio muiso ga kichi sweetati cha minto chirega iga ga kitotige gusara abana baiseke ebinto biri biete tunechingaki oche bangina nkibago sarira abana okonyora goteba kokina sare tu naye nkikiabe kebe gosara ogosara kuri no gosari ekyagera nchenyi nyolita kana narenge nsaka plong diritogo kore school form 4 igo tu amanyete kara kwa korire form 4 ngobochororo goto naende kwa minetu kikaroma te secondary bantu mbale komina twachaka komine bikundo twachaka go prepare kogende university wana bantu ba minto nonye no mwana omusekelirio ko mosara ogochaka komo prepare kobo mongina omanya gokonyorera abana gwachaka kumita njoko moitera naende na kwa mukaribishire asobongina gosenake mongina kiorega iga ogachenchiri cyanga se mama mwabali mburo kwa ruko bisaba mu minota korora naende manyama mu mino nabono ko iriro mwana wa isaransiri kwa butoire mbore ko kwarorire obo korende kwa yobo private part omwana oli bono takobo otebalinde ndinde oroki boy mambende kwaro kubaba torara bobe ikagera na wakorire ki na kwaro kyo mwana yo bisero byo wakora ki byo komanyo bwansu oboke bolibonde igonye mutagete bana mbai bolera nyomba mo basara to wana ni rechisitati ochika chumbali yo mwana nkimoko molera akimoko motigera na nimesikia kwamba hapa Borabu kuna insecurity ukweli ama uongo munaibiwa ng'ombe mimi nashangaa jameni mwizi kuna siku niliambiwa watu walipewa list ya kuandika wezi wa ng'ombe among the 35 people walikuwa wanaandika wezi kila mtu karibu aliandika mtu mmoja sasa mimi Donya nauliza kama watu wanajua mwizi kwa nini askari wanashindwa kujua mwizi kwa nini chief anashindwa kujua mwizi chombe cheno chema nyakoibu botukolika toko ibara abana bangina ne chombe tokolenda mangana kiaya very wrong usually tiga anyway tiga ngorere ga atari bone Donya tinda ta mangana mange
Father mbiamono naengo kwande chirubusa to chiere bune ekwerende transport nabangina bari baregotore kwaya mbamento boli bobere mogore fanta egere gaki omwana oyo minto arare buya nyase abasisini asimoko genda mwende buye ingaigo amatanga rari mbegete bwana ari gesona lakini nimaite nabongo yekera. God bless you. I welcome our senator mwakire chingo binonye tora matanga buna senator ako na gocha igo omo murana arorio ko report ko rwegesa ngaibo naenda gochi narorio mo murori ngayari oyo tacha ko ngitana ki management wandigete isiko bakwani muri oyo nakiona abantu baminto na turasama be wairire buya naende nsenkoro kwa Hillary Kennedy anyona oyo no mdosi ona kirarange ko ikanchi asa chini Hillary Kennedy anyona kare county ya Kisii na eri kiabuga nere na morora ali ne journalist yale no nyekebise tari ngagansobo mbiamono sana Eric na barari bonse murana ababechi bichabuna muraiga togenderera igo nobo mubwaitu watangazaji. Karibu seneta bona hapa ni kwenu wewe chesa kiwewe omongina baba kwari gocho musibati ori ari gocha moe egento kietu twamoretera na bagocha inchu baba gose seneta okware kobekera nigechiere arafu moe ngobekera ni tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Father Esbon kanisa yetu ya Kikatoliki ya Toraire se matanga familia Musovati Lilian Kwambuka amona abana batigaire mwana Asanyo sese na Nyanchama n'abantu b'Ekenyoro y'ensoko bali balukuriwe county yetu ya Kisii marieta n'enkoro kwa Okongo Mugeni museneta bwe county ya Nyamira na nje onachira abene gocha korupole na mawombane aso mwana Bernard adere wapunda oyu twensi to ichanire ekaruto yetu buno orarire wana chesenge njobo sanyo banene otwabana togotoka asakoro kustoni ati no morayo itokoro kurairo Odinga lakini esenge njo ya mabera manene na esenge njo twanchete mwana Bernard natiga naicha ndupole aseigo Musovati Lilian na abana bao twaretera engora nene sana ocha se familia ikarayo si abeire ntuna binadamu ntuwa ati machivu lakini kero kumutabera manene Nyasaye nakoremie naende nakobangere gukimutwe chinjira chingia ebukwa tabega tabi ya Jeremia 29:11 kuna Nyasaye nabwate emepange mia asama tukaitare mutu igoni maitenga abana babakabatigara Nyasaye nabalende bakine babegesa barenga bararukia amaboko ngatusabera abana banabura biyoke mambi mbiamono sana. Father mbiamono ase korandi watorandiri okuya nanjira banawe kama tunategerera mongana nacha kuminyomba ngango jigoncho kabuli njireri Father tawe kara korugesie kwa matebyo beke kabunse na njo yana bono kujikomora nacha kumi ke Father nakina asukera liria mache liri matoleo nacho siarere igotincha gocho kabona kwanda ndintigale yuwa ora narwa nguncho gete mongino na nacha kumi Father kwanda ndiruya ninjire wata ngo kanyomba onga bune aboisi tore ora ngo jinali yata nusukiro kwata nacha nakuna inje nata yana Father na somi iwombia mono Father ora nje kwa antoli kwa sivira na wero montombia eso kango janara aguma yesenge nyo siase ono sangino ko nyarangi Jumapili ne vira najire koligi chukura na taranje bwe ka Father talinga ne wasale ka ne chukureji manya taga antako nyo motanga kera ganda ko manya tu nanga ninde motwa utanya wale tatende kuya mache ke lakini wana una muanga ngo chikonyera na myo kanga ya bandoli wane de ngende ndupole bale siase igo pole se familia ne Kenyoro tiganya sae abe naye igento Father tebire ngomunga mukono amangana ya marua
amaruongo itale kenyorongo korara abantu baito kumuranche abagambi baito aba chief abatureti tigatosibie seitani oyo korugunga na aramarua pombe haramu abana baito baerire chiwiki chaeta ibere nona arenga ali mutindire ngumbu toko enio mumuro nywa maruba akanyora kweto mutarayo abantu baminto kumuranche kuna fala atebire tiga tutamere nyasaye totiga mangana yo kunywa marua abana baito nkoera bari naritora nyore gesakwa kujimambiende igo totegerere mona sana egende kanisa gototege join ye club ye kanisa terie club yo kunywa amarua nende dongere ntoja kwira na Nairobi njibuna na itira iga abantu barire ngobo gimabwachire gorwesa bana ngakimagata barire abakare ko ntenga igoronje ko nyatinda iwo rero bande ine gasi ya mente to 500 nabo igo bona ngamba ko nyara kuruga na no bokima abantu baraje por ko togera na ali Nairobi tiga to sabe mo president yoira ikyaro maite ko kwabuire na yore president kermo wako mupira montana abeka no koboko yanyu wono mo president wate William Samoei Ruto lakini tomo sabe ate mari gererie abantu abale insa aya arikoroka aslas ayo tabambana mamboga boda obogi mamboko nga atobekere obogi maboche nsake nari abananchi baito baranyare gotoeso maeli bona abantu bachandike obogi mabwakoreki wakongire mwisho naungana na women rep kulaani vikali sana wizi wa ng'ombe ambao umerudi katika special constituency yetu ya Borabu. Wakati tulikuwa na waziri wetu Matiang'i, tulikuwa tumesahau maneno ya wizi wa ng'ombe. Sasa tuko na Profesa Kindiki, yeye ni mwanasheria na ni senator, tulifanya naye kazi ile iliyopita. Vile huwa anatembea paka kule Samburu, anaenda kushughulikia maneno ya kuhakikisha kwamba kuna sheria na kwamba visa vya wizi vimepunguzwa. Tunamuomba pia aangalie jamii ya Omogusi, akuje huku atuongezee maaskari ili wakulima wetu ambao wana ng'ombe wasihangaishwe, waweze kulala usingizi. Ande twebuna kwarera igonta taba bantu nga morning ese Muswati na kwana no mchumbe Patrick kibaya ndio sera na mataina ngochanda matanga era na wakaru mkutano ese kiongozi kia Azimio Raila Odinga akali onta winga ndete siringi kiri buisa isa nyo mo Muswati nikimoda njiru tese sari usonyo Muswati aya chiwe na injirende buna nare gocha iki anenje nabe ke basha je nabangete mapema nabangete ngani Muswati nkwa nare nabona amuletara basha ya shiringi 10,000 naire Muswati naire ane naire basha ane naire yu ne obe ikyo sero inda kira mandazi no kira umuri pote dirende na ndonya ukwirana ejo borende abakristo nanje buna narandiwe wiki ye mwari gwanja nanje mbegere father mabute wiki ye nanje rende wa appreciating narandiwe buya mpigere father mabuta na shiringi 5,000 ne kwa ya itoyarenga ya yare gototera rero mbogorera mache na ino nabatigere shiringi 3,000 kie kwa umo engineer nyonde kara yobu chi engineer machuma lia kora to konyo nye representative yabo kera ndi nara wa machuma ngai bali kumango oyo mabo yelie gente ka murabane na ino nabatigere liweya montara bako baminyokeliwe chumoyo aya oikire na nyetigire gai ase igombi ya mono father asogo tori bagana intu tolere twakire nga bia mono nene sana
naye nalindi gwatobeka mi egesari ekero twakwandire buya iga. Asante. Wana natebi kuna father kuna mongino we mwaruka Doris Ndonya Abuli. Wana father agareta nga tutwale competition. Na abangina bonse bairero ngoria abagata bandetera. Kaki monyeria matemu kaki. Father mbeki era matemu ngabagaka bache abangina bonse bagende se Ndonya. Abagata kaki mondete dawo ni komaranje. Good. Kaka, kumbia mama. Asante. Haya, igato mire. Lona temwa oyo korukwa Joseph Nyarango Sokoro. Oga isiringi 1000 nande na cha karwa 1000 igoti abere kirububere. Na ndote aba machuma ali akore maria. Isiringi 500 icyama cyuma ngayeri cyuma rire igoti onsi cyabere singi 2500 igikorwa se Joseph Nyarango Sokoro. Asante bona. Niwete ngomugambi to nara chief. Ngai chief wol. Chief. No mwaga nere utra. Abangina baletiri njoma abo bagaka banyi. Abangina bona mwagule rero. Mugambi karibu. Abasani abayiri n'abatyama amate ya Bernard nabakwanira ya muri mwezi nasengenje yekingaki nakitwakirero iga erinda abasani abayiri banyare korera Bernard nanche nakire kungana se familia ye iga kyagara Bernard mokoyone twasije muntu rengo muya ase familia ito nanche korete ngore ye iga nabera maene kero kyo bokongu tubene tokonyora chikwaya amasabo erinda tanyare kwa ai familia yege nyare kore makiagera makweri ara nanya kara makoro naba maena ara manyekera atokire ase gwenge ngore yane go chase familia ya sanyo pole sana ase nyeje yo siro koiga igonda assistant chief raitigo na ende go batira ni karaya ya gire ase gati yeito omugambi yo koro kwa Alice Moige kipusana ni mae ore na mariga mange na yeka mtopole. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwani kitaenda tukana karete ngoriga. Bwana asifiwe. Ngoro kwa Simoige oyiwe mwengande yonde mugambi ko richuni Simoiga wimeni ga bwakoro bwana adine mwana minto ngoma ne tase ne kyara na tu akina mere na mwaigwa amenye pera nganta akanyomera nganta akamanya gotaga igabaga kumukorere egakobo abantu bari baito bari kurukoronga no korere nganta nesi akimo keringa no koigo ekyara no ngega nesi pima ipigose mwayo akipelana na abantu batemeye inchubo chane toro na gocha ekyara gasimo rekomendia inchuki ni Bernard wana rende mheshimiwa Bernard na wakorete gasindi ya dili ni chao ore mongino amayanare no mongino nyomba akina nche na te mare sibino raiga mheshimiwa okongo mongino ya mayana tabwa tekende ati padi bobe gotuna na sebe siwao no sibe kanisa mongino tabwa tekende na akore na bochina irebi amba na aro chikora ngombe pima iwande mere no sinyira ngana ti ya nuna to wenda na irebi wali na tiwe sawe chikora nyombe ati no ndo bere no yo minto no makarara na wa te bako no ro binare oganeti awa konya kera okone no yare abaga tumeka chiwese chinyinge sana komo ile kliniki mheshimiwa tigo gatini bana te nawe sarari baganga akinya sara kuno ngoro ende rio mo okoro mo yama
igakera omonto nachaga iga omaete egento kero kimanyete nokorwa Nyasaye natotebeti mpaka ase ebuku nteme buna kwamoe emiega marogoba neribwo okonyora obuno okoru nabo okonyora bona kichi sweetheart mwakendesa iga mong'ino oyo tabwati omonto ogochikora amo amatuka ya chinguru chitaiyo naki mwakorire koru abang'ina nturweti buna abagaka baru lakini rende nimanyete nkoira na muri ne chife yangu aka na muri kukimuragenderera kumosabira nere amasabo gabwete nonyene bese yeto gusangiririga iga igo mpaka senator ntebiri kweli rigeri chisweetheart abagaka manya batobwa naende nintu tomanyete obororo omong'ina agochigweta ebibeti byaitolere kororekana naende ntokonia amabere twabeka amachi neching'eni twabeka omenta naki totasangereri chinyinge edwandikambaga mbio ninkoroche bono rende tiga tokorere iga mbatebikere omonto mbuya mono amashabiki eredio mogende biase gocha korera omwana ominto iga na Lilian Nyasaye tiga basiseni igo ng'onko ari kondo hand over. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. So kwa niaba ya Father in Church, Father Lawrence Mandere, abe parish ya Nyansiongo, Father Justin Machungo, yabakubwatana na nere, nenche yonguru kwa Father Esbon Okoyo, kurwasi parish ya Nyansiongo, mwisonde na nyorto usasiroti, mbona ngukura mambi na ngukura chubikibere, asimirimiga Father ntumagocha asinge njubabu ateka asinyinge mbanya ari tugocha gaiga so rende as a family abasasiru tubaito parish ya Nyansiongo atumira ngara ya bugocha na se abakristo bonsi bekenyoreke yonko boria tokoroke twensi ase sara ya moyo asinge njuchinsa chawire abaigubalia bategocha agara tokobo pena nyuma ya sara nonyana masabiki aliarega iga na omogocha agara tokobe pena tugechiruhura ari mwae tubatirane onchoka tuligeria ali eko mitinere ria bangete merobeli ku Nairobi twatebire ng'ambi ya mono ase merobeli yonsi na sonsi na byonsi Nyasaye ndakubasi ni butambe twanyora nga twabibire abawalingi bya mukwane lakini asenju chinsa chiaje please aende abantu bande ngara baguchi abakona Nairobi abandi asijinsa mawa tolene kutukubulia mutu abera asingenjo twabeka isikake twabeba so we apologize for that ase committee ya Nairobi Lewarongo kwa batuli ewe minta soro wendo wa uromoelio kurwa sinsiga na sainiga mubegeta sinsiga na bono umurangi ya mobugima boigoro butakora ni watukubeka umuboro wa seliraba uno mbusuro iyo mubiri iliabuye korwa ubusiani no mawaye onyore omogoko utakora umonene ngugo sabatuli oyo minto oyo bugima butakora ase ubutagatifu asobogambi bwao na abo nomoroko utali no moelio na kobana batagatifu bao asimiaka ni miaka yonsi Munguru abe na inwe omwanda Nyasaye abasinna kubarenda tata no mwana no mwana mtakatifu
Twagenda marambo Kristo kumwenda na kumwera Nyasaye butambe emisa yetu yairiye. Bana nkuburia baria babangira asuku buburia uyo Mito Bernard tugocha igasu bwange njira getiga twachoke procession ase tugocha uyo Mito Bernard. So yulanga subwango asoba kwenye chinsi. Nonyana basani baria na amashabiki aria nchuoja tubwatira na asoba kwa Bernard gotia se nyumba ya yenya. Jubwango gocha jubwango bakatukure soli pengene. Abayigu bali tubwatira na motwenzi abayigu bali anjigota na masabiki ya jigota egera tubwatira na tokobe Bernard gotirogoro jigota bwango etageka masabiki na ino gocha mako elishabikiria mino tubwatira na garia oyo no musaraba abandi Karatiga teigo fatara iresara
Okay. Others? Abandi? Abandi bati? Abandi? Abandi? Utaita kurta? Utaita kurta? Utaita kurta? Familia utaita kurta? Hai familia apa? Familia apa aja sih kok? Familia, saya. Atikali baruta aliana muri ali atinja rutega atikali aye baraiga aye gaya babeke kabato ko ja kidacho unaona unaona rutaya gaya kanda murte kande yarugura Tiga baru tiga baru terus apa tu? Tiga orang baru tiga apa? Kalau nyala ni, ada mana orang?
uniokoe, uwe mwamba wa nguvu kwangu. Kwa maana amenisikiliza, amekisikia kilio changu, maombi yangu ameyapokea. Muumba wangu, kwa maana amenisikiliza, amekisikia kilio changu, maombi yangu ameyapokea. Nilipokuwa tabuni, yeye alinishika mkono, kifo kiliponisonga aliniponya salama. Nilipokuwa tabuni, yeye alinishika mkono tena, kifo kiliponisonga aliniponya salama. Kwa maana amenisikiliza, amekisikia kilio changu, maombi yangu ameyapokea. Muumba wangu, kwa maana amenisikiliza, amekisikia kilio changu, maombi yangu ameyapokea. Nilipokuwa tabuni, yeye alinishika mkono tena, kifo kiliponisonga aliniponya salama. Nilipokuwa tabuni, yeye alinishika mkono tena, kifo kiliponisonga aliniponya salama. Kwa maana amenisikiliza, amekisikia kilio changu, maombi yangu ameyapokea. Muumba wangu, kwa maana amenisikiliza, amekisikia kilio changu, maombi yangu ameyapokea. Nilipokuwa tabuni, yeye alinishika mkono tena, kifo kiliponisonga aliniponya salama. Nilipokuwa tabuni, yeye alinishika mkono, kifo kiliponisonga aliniponya salama. Kwa maana amenisikiliza, amekisikia kilio changu, maombi yangu ameyapokea. Kwa maana amenisikiliza, amekisikia kilio changu, maombi yangu ameyapokea. Nilipokuwa tabuni, yeye alinishika mkono, kifo kiliponisonga aliniponya salama. Nilipokuwa tabuni, yeye alinishika mkono tena, kifo kiliponisonga aliniponya salama.
Inyora naye namarabana indeno irana samara. Inyora naye namarabana indeno irana samara. Bakanga koiwero monene. Bakanga koiwero monene. Bakanga koiwero monene. Bakerusa na yakorasa. Bakanga koiwero monene. Bakerusa na yakorasa. Inyora naye Inyora naye Inyora naye namarabana indeno irana samara. Inyora naye namarabana indeno
Enggak.
Wale tamata. Ayanda ita sumu harapa maya ida. Iriga. Nyameka chensa.
Yesu ndiye mweza wetu. Haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu ndiye mweza wetu. Bwana sini yake na milima jaribu yako pande zote, ndani na nje, karibu na wewe. Haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu ndiye mweza wetu. Haleluya, imbeni shangwe kwa Bwana Yesu ndiye mweza wetu. Nami Bwana ndizo nyingi sana, kunionya, wenye kuniponya. Haleluya, imbeni aenya sama tukagutari no mwerio na mabera au tari kubarika twinyorenga ubugima bwense no bwengi na titumanyetiye kero turakwe umoyo mutakatifu turaye aso mutakatifu na bana matukonsi aso ubugima bwaitu tubwego ikabuya aso bonda bwabo niho tugusaba gwetera ase Kristo omunguru ito. Amina. Niwe mweupe kabisa, unioshe nitakase kweli. Niwe mweupe kabisa, mimi mwenye dhambi Bwana, mimi mwenye dhambi Bwana, unioshe nitakase kweli. Niwe mweupe kabisa, unioshe nitakase. Niwe mweupe kabisa. Obanene obastata na sumwana na somo yo mutakatifu tiga emyoyo y'abantu ba Nyasaye abatutanganire timoke asomolembe munguru abe nainwe omwana Nyasaye abasinda kubalinda tata n'omwana n'omwoyo mutakatifu kana n'omulembe Kristo omuruli bw'okoine oyo minto Bernard oelire birali bageliga kotebi family tunyara kumusemera Nyasaye butambe tuba balemu asi kinga kune kiga n'abana kwaya bakira ngambye bana asiga simu akolire lokotera ku mwacha agete ukabona kenya saba mentere ndaba ichinguru butambe chokwenda kumoto Nyasaye butambe asa matuka atoire atwensi abaiga twasangira asinginjo yoyo minto Bernard bakira ngambye mono abali bakoleta asiga yo kulema inyombe yiga yoyo minto Bernard nuko bakira ngambye mono kenya saba sina ndaba mente chinguru butambe asubuki maboito twensi tuyaliganie asi orogando rutiro bo Kristo wakaniria maya n'ebisibya Nyasaye n'obolemu bukuru ase Nyasaye ne family tomosemera Nyasaye butambe atoba bakongo mungina kukuganiria maya ngwa sukwigena amanya ase nyumba ya Nyasaye butambe bona kana dios kona no ko ba mokongo ko mokongo ase kuigena nenjera yo kuranyara ko ba mokongo ase kuigena no ko bera ase nyumba ya Nyasaye anosi asuri asuruche kilisikire menyaro Nyasaye kwagate ndakulinde ndakomende chingu wakaniria maya mutigale biya aende tumera nekra Nyasaye ranche katoka ndra gusire family na kuba mono abaiga banyoruno bakongo tubasira asonsi le byose asukunya ya mono mutigale biya
Anita mimi niende nikamtumikie, anitume shambani mwake nikavune nimetika wito na kuja kwako leo, nachongea mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeacha yote nanikabidhi kwako, unitume popote nami nitakwenda haraka. Nimeteka wito na koja kwako leo, nasongea mbele zako Bwana, nipokee mimi niko tayari. Nimeacha yote nanikabidhi kwako, unitume popote nami nitakwenda haraka. Naenda mimi naenda mwenyewe, You